Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga regula balita ngayong Lunes, November 20, 2023. Transport strike, alaya kanong epekto king Central Luzon, agpangking LTFRB Region 3. Pero mapilang driver king mabalakat, lame masada. Aduang establishmento king San Fernando, Libandong Manako, ampong hold-upper. Tricycle driver, amenakbag king kayang motor, may anguyabye, kaya rin ang may palaris truck. Miyayaliwang Christmas theme parks at festivals, mamyelang siglaking turismo na ning Central Luzon, agpangking DOT Region 3. At Bale Pinaud, Diary of Family Memories, magsilbiyang inspirasyon at mamiyayang leksyon tungkol king pamilya at kasalaysayan. At wala pong establishmento king syudad ng San Fernando, Libandong Manako, ampong hold-upper. Makibalita tamo po kang Felix Barrios. Felix? Ning crime against property ing milyari anyang Sabado, November 18, kinikig syudad. At paulinan iti, migpalwalyang statement ti City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag king kayang concerns at bagay na kailangan solusyonan para king syudad. Ayning report. Adwang misunod na insidente ng pamanako ing milyari king syudad San Fernando, Pampanga. Yening milabas sa Sabado, November 18. Sabado nga ba kanya nga diskubrida alibandereng manako ing meto nga maragula hardware at home improvement store kendangi na ning Jose Abad Santos Avenue king Barangay San Jose, syudad San Fernando. Dumaan sila sa drainage, main drainage ng kanal. Doon sila dumaan, papasok, papunta doon sa drainage din ng gilid ng Home Depot na malapit doon sa isang ATM machine. Pagkatapos ay binutas nila yung nagkukay sila ng mga 2 meters, ay natumbok na nila yung interior complex ng Home Depot. Pagkatapos binutas nila yung flooring at doon na sila lumabas. 3 ang pumasok noon sa area. Pagkatapos nung lumabas sila ay sinalubong sila ng isang tao. May kapamuslit lang lagpas king 300,000 pesos minibat king admin office na ning establishmento at kasalukuyan pang pakibaluan nung magkano yung mekwa king ATM machine. Samantala, may ginyang antibong matsurang panina pingapunan kay Batdeng Riban reng 4 armadong lalaki ing meto nga restaurant king Lazatin Boulevard ning syudad San Fernando. Banda nga alas 8 ning bengi yan tito kandalang baril, hinold up at ginapos reng empleyado at customers akasalungsungan mamangan king restaurant. Pinasok ito ng armadong kalalakihan, 4 na katao, nakasakay sa isang sasakyan, tapos pinasok nila yung loob at hinold up yung may-ari at saka yung mga customer na andun sa loob ng restaurant. Kaya ba ka rin ikwadring hold-upper, deng pera at gamit na rin biktima? Yung cash nila, more or less 70,000 ang cash from nanggaling dito sa mga client at saka dito sa may-ari ng bar. And then yung mga other valuables, yung mga cellphone. Uling may kwala rin karelang cellphones. Alila garang may kapanyad sa klolo. Nawag sa atin, malapit naman na din yung ng pulis natin doon sa area na umiikot din. Kaya tinakbo nila agad. Kaya lang ang problema kasi doon, dahil late na nai-report yung insidente kasi yung mga kliyente doon ay nakuha ang kanilang mga cellphone. So, hindi sila kaagad makakontak ng pulis. Kawani at unrelated lamo kanureng suspect kareng adwang insidente nga ng Police Lieutenant Colonel Preston Bangangan, ing Chief of Police na ning San Fernando. Migpasyag nemang statement, City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag parikil da ring may nga palyaring insidente. Agpangkang kaluwag,
Metong yung concern ing kakulangan daring kapulisan, kawalan security guards karing establishmento at sirang CCTV cameras na disnana mo kano king kayang pamagluklok ang tibong alkalde. May ngako naman ni Kaluwag, gawa ng gana-gana ng malyaring gawan, bang ligtas lareng Fernandino at Fernandina. Ako po, yung kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong pakabalen. Alright, ako yung Felix, ini alarming yabang dapat ikonsidera kasi establishments na deng linuban at biru-biru itang strategy ng gewada kasi talagang lupang pegplanuhan deng krimen na ini. At dyan, itang binunang krimen, kitang hardware at home improvement store, akit tamo no makadayo ka-intricate itang karelang gewa para bilog kitang establishmento. Pero nanong Kaya epek? di naman pangaduang krimen, may ka-involved na rin. Go ahead, go ahead. Yan yung pangaduang krimen is ating karahasan na involved, na nung ka rin involved na rin baril at may tutukan lang baril at may gapos din yung biktima ating dyan. At concerning yan, pakaras king karing business establishments kini, dahilan para mag-release yung statement. Mayor Vilma. Alright. May kapag-interview ka ba karetang business owners within the area na kasiping damo ring deng linuban dang establishment sa rene kasi iyang ingkeng lugar no ka rin kang yeni along Lasatin Boulevard dakal lang establishment ken Felix ne at nano mo ing pisyagda ring biyaliwang business owners na at sukeng area mo. Tingnan kitang group chat, itang text message sa ikit ko, kitang karelang advisory, nung ka rin bibiyara itang warning, ka rin kalupad ang ating pwesto, kaya ning Lasatin Boulevard, may sasabi-sabi la rin ng business owners kaya ning Lasatin Boulevard na mimingat la. Uling apin yata yung panahon, nung ka rin na aktibo la rin ng mapanako at hold up era rin. Kaya beba king ko-consider Felix itang pamag-hire security guard kasi sabi mo kay nga report mo ne maliban ketang kulang la talaga ring bilang da rin kay katamong kapulisan deng aliwang establishments alalang security guard ne na maragul sana saup kareng makanining klaseng krimen. Eke ko ang detalye ka rin business owners kayong makanya pero balo ko palwal na kaya ba kayong statement ng Mayor Vilma Kaluwag yung kakulangan na yan. Pero nanong malinong hakbang agawan da ring kapulisan uling adwalang may sunod na insidente reni at kening syudad San Fernando ako cover tala naman ding miyailawang crimes ne related mo naman keng Makanyan ali mo naman ngayon ni Milyari ring aliwa luluban dala subdivision la nanong malinong plano naning kapulisan keni syudad bang kanita milako itang sabi mo nga atinang concern kareng business group kay syudad pauli da rening makanining klaseng insidente. Ating dyan, kaya pamisabi ng naning Chief of Police ng syudad nandin, Lieutenant Colonel Bangal, gagawan na nga ng karelang agyo para arakap nila at in the future, make a better stance ka ta when it comes to crime prevention kaya ng syudad. Kaya pamamagitan ng CCTV, the security guards, ampong dagdag force multipliers, minibat ka rin ng barangay according kitang statement ng Mayor Vilma Kaluwag. Alright, dakala salamat king kang report, Felix Barrios. Munta mo po king aluang balita, meteya ing metong senior citizen, kaya rin ang may Palaris truck, King Jose Bad Santos Avenue, Dolores, City of San Fernando, Pampanga, anya pong Sabado, November 18.
Base po king inisyal na investigasyon na ning PNP at suya keng inner lane ing truck kabang at suya second lane ing tricycle nung nonya po makasake ing biktima. May nakbagya kanu ing senior citizen king tricycle at sakaya may palaris. Agpangking anak na ning biktima at inyang sakit king puso ing kayang tatang. Agad nemang sinuko ing driver na ning truck kaya rin na ning insidente. Antabayanan king pa magbalik na ning balen at balita. Transport strike kalaya kanong epekto king Central Luzon agpangking LTFRB Region 3 pero mapilang driver king mabalakat lame masada. At may git 450 barangay officials king Florida Blanca at Sasmuan sabe-sabe lang sinumpa king harap ng Representative Gloria Arroyo. Kayo mama ko magbalik king balen at balita.
Pag naglalag daw ako. Johnny. May ka match Johnny ganyan kaya. At suko ka.
Makatuto kayo pa rin kay Balen at Balita. Alaya kanong epekto ing transport strike na ning grupong Piston king Central Luzon agpanyang king Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Dapat mapilang driver king Mabalakad City, Pampanga ring Masada ngening aldo bang palto ing karelang pamanyalangsang king PUV Modernization Program. Makibalita tamo live kang Paulo G. Santos sa Atsuking Vivencio Cuyugan Terminal keng syudad ning San Fernando. Paulo, kumusta ing sitwasyon ken? Ating dyan, alalang pa ng daratang rening jeep kene as a normal operation. Pag-umpisa ni nga ba hanggang aking kaurasan na ini, tuloy-tuloy lang mo rening jeep, kakita mong manantabi ka rening paseros. Bistaman natin dyan, nakatita mo pa mo rin taga ng akakit pila na rening pasaheros. Pero kung pa maglimbad-limbad na ning CLTV 36 News Team, kining mapilan na lugal na lingkas la ring pasahero, kalupa na kining bayanihan terminal. Dakal na pa mo rin ning pasahero sa mikakunula talagang lumual at sakilang jeep. Pauli na nita nga balitan ng ating nationwide transport strike niya ning Piston. At karening mapilan tamo nga katalamita ating dyan, ating taga ng mengalit at mababa kamalayan. Kaya ning pisasabyan PUV modernization. O ining kaya katamong pamitalamita karening mapilan na pasaheros. Sa ngayon sir, di ko man alam na strike kasi sir, kasi may mga jeep pa kasi papunta dito, pero ilan lang po. Yun lang po. Kayo, ano sentimento ho ninyo dito sa ipinaglalaban ng mga nasa transport sector, lalo na ho dito sa usapin ng modernization? Sa ngayon kasi sir, di man ako masyadong napapanood sa TV kasi puro trabaho ako eh. Kaya di ko pa masyadong naintindihan kung anong sitwasyon meron tayo. Trabaho? Nag-trek lang po ako sir. Nag-trek, walang masakyan. Saan naman ho kayo nauwi? Angeles po, Punong-Bulo po. Angeles, nag-trek lang ho kayo. Saan ho ba kayo umuwi sa Angeles? Punong-Bulo po. Pulong-pulo, walang sasakyan talaga. Meron naman po, kaya lang sa baka kasi pagdating dito walang masakyan. So, lang po. Pangalan mo nila sir? Henry po. Na-late na ho kayo niyan? Opo, late na po. Alright, Paulo, king assessment na ning LTFRB king Mabilog Central Luzon. Ano pangalanay man kanong epekto ining transport strike daring Piston? Tutuka ka rin natin dyan, uling kening karelang monitoring, kalupa na nitan dati na kening area na ning Angeles at Mapilan Balen, keni Bulacan, at intaga ng araramdaman da na alay pinasadang PUJ. Pero keng monitoring rapati nga po, agpanggang attorney Teresa Magtoto, ing chief na ning Transportation Development na ning LTFRB Region 3, ala kanong reported aguman da rening PUJ o rening ating toda o ining joda na taga ng miapektuan niya yung karelang biyahe. So pakiramdaman tayo ating dyan yung mano ng attorney Magtoto. Alright, subukan tayo pong pakit itang statement from LTFRB. Pero Paulo, ining transport strike ining minunadang sinabi rin kay Piston at Luyang Aldo. Balawas siya ba itang 3 days sa ita? Bukas ba? Atin tamo pa bang asahan? Makanining sitwasyon mo naman nung nukarinding aliwa. Talagang papakit lang suporta kening kayaw sandaring PUJ drivers. At malawas siya pa ba yung strike bukas o hanggang at Aldo? Nandin natin dyan kay monitoring tamo kening national uling yung kilos protesta ngayon sasabihan na ning Piston, talagang concentrated dyan talaga National Capital Region. At ketang kilos protesta ng gewa kening E. Rodriguez kening Quezon City, mismong ELTFRB Chief Teofilo Guadis iyang may kiadwangan karening manungkulan o kening pamuntok na ning Piston at yapining antabayanan tamong development yan nung misundo ba ining karelang kilos protesta na ngayon pa mong Lunes yapin pa mo ing pormero na yan at asahan pa kaya base karelang press releases
taga ng misuglong yining karelang pamagkilos at kini nga kakita mo ating Jen, yung suportada naman din ng karelang sympathizer kalupa na ning Piston Rama na ating biyahing Mabalacat, Angeles City. Sasabihan na any moment na magdeklara la kanong extension o sundure ining kilos protesta manantabel at talimala mo naman karening pamuntok na ning Piston. Panawli na mo pa, nung mong menikwakang interview, kareng mialiwang transport group keti Central Luzon, nano mo in karelang pulso, kening modernization dareng PUJ, although itipin, piston niya mo talaga in mega kasang transport strike, pero ring aliwang transport group keni Central Luzon, nano mo in karelang pasyag kaugnenan nining pisasabihan na ini. I-kondan yung mula katalami tayo naman ng dinabak ating Jen ating kayang sentimiento kayang pisasabihan na tigil pasada nung mapalyari kano nadana kano dadalan kening kalsada pauli na kano nitang dakal may apekton ipagsilbihan ng pasayeros ampo mo naman kano itang abala mo naman king karelang sektor at nung mapalyari iapilada na mo kasi itang pisasabihan na deadline na ning consolidation ating Jen keng panimanman ng CPTCL Kondan Yumol, ing chair ng CPTCL, dakal na kano ing tinalima. Pero base kay monitoring tamo naman king LTFRB Region 3, supamo king 60% darening PUJ keti Central Luzon ing tinalima o consolidated na. Pakiramdaman tayo ating dyan, ing amano ng Kondan Yumol nung malyari tayong ipaslag. Even ing city administrator, ing chief na ning MTEC, ing COP na ning Mabalacat, Kernel Calas, pe manaus ko rin. Kasi, dakal susumbong ka na ako, niya ilabis siyang mamasada, may takutan da. Niya pinamroblema ko, niya maranong parugo, alas 5, lulwal na akindalan, para i-monitor ko rin. Yan nung akit kong ating problema, maus kong pulis. Ako higit, pero ilas sinabi. Apo ating blatter, keng pulis na Angeles Mabalacat la, may manggit particular lagyo, deng may malbal sa lamin. Ako beriya pa ite, tang XLT. Then, malibang kanita, deng presidenting kalupa ng Angeles Mabalacat, ay Concepcion, Bamban, Kapas, Linabang, inabat da kami, persabihan da kami na makiabe kami. Makiabe la kami. Kaya rin aliwang ang dota kini, tangin interview mong vice na ning Oli, persabihan do kano na makiabe. Pero yako, hanggang kapilan man, metong man ka rin, ala akong persabihan na makiabe la, o ela makiabe. Basta't kutang kumo, nung makiabe kayo, tispeto kayo. Nung mamasada kayo, mas masanting. Metong man ka rin, ala akong kinumbising makiabe, o makiabe. Kasi respeto ko itang kapanwalanda. Pero sana naman, istong ating makiabe, respeto tamo. Dito sa gitnang Luzon, wala na sa 1% hindi nag-consolidate base sa tansya namin. Dito sa Pampanga, ang Angeles madabdap na lang. Ang Angeles Mabalacat na pasaway na Pistorama, bakit hindi ko babanggitin ang pangalan ng presidente nilang si Edward? Hindi naman kasi operator si Edward, nagkikipagmaneho lang. Kaya kahit sumons mo yan, wala kang isusumon sa kanya. Kasi nagkikipagmaneho lang, wala siyang concern sa affair ng operator. So kami, kung may gusto tayo na hindi angkop o hindi tama para sa grupo natin, mag-file tayo ng petition. Hindi yung dadali natin sa kalsada. Alright, ing malino ngeni Pao, ala pa talagang further announcement from Piston nung malawos siya pa bukas. Wating dyan, kasi kasabi tayo ining karelang counterpart local, ining Piston Rama kay ni Mabalacat, Angeles City, yung sasabihan ng Edward Ferrer, yung karelang presidente Kenny, ang tabayanan de pa mo itang announcement, bukas kanumi ka press conference ya, ining Piston Rama, king kapamilata ng Modi Floranda, yung karelang presidente. At Kenny mo namang pakibat na ning Piston Kenny ating dyan patutuan itang meging amano ng Kondan Yumol na ilaing promotor o ilaing pasimuno ketang harassment ang mga palyari. Ating karelang amano ating dyan
enoman kanu kayabe karatang may imbestigan o midinan na show cause order ning LTFRB. At pamagmalino da atin lang respeto keng desisyon da rening miyembro na ning Joda. Pero kanala ko kita mga tanga bagay na wish po na ala ko na ako mapong kapaluan. Actually, pati po yung hepe ng kapulisan na nakipag-meeting pa sa akin para po sa mapayapang pagsasagawa ng tigil pasada. Doon po sa nangyaring insidente, hindi naman po dito sa aming rota nangyari. Nangyari po yan doon po sa may Santa Ines. Ilang porsyento na yung nakapag-consolidate? Mga 3% po siguro. Kasi po mga 29 units po yung nag-consolidate. Hindi na po sila nadagdagan. So hindi talaga refleksyon nung sinasabing 90%. Saan naman nanggagaling yung itangamano ng konda na 90%? Hindi ko po alam. Siguro po, sa nakikita ko, para po siyang spokesperson na po siya ng LTFRB ngayon eh. UB Modernization Program, pinapapasura po natin. Bakit po? Yan po ay kamatayan po sa lahat ng jeepney operator at driver. Alam niyo po, napakaya po namin naghahanap buhay. Lahat po yan, may mga pamilya. Bakit kami... Alright, nakala salamat king kaya kang report, Paulo G. Santos, live ya pong mag-report king Vivencio Cuyugan Terminal king syudad ning San Fernando. Mutatampo kang ilibang balita, miras laking 456 newly at re-elected barangay officials keng Florida Blanca at Sasmuan dahil sabi-sabing menumpaking Laos Group Event Center Lunes, November 20. Penimuna ng dating presidente at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang mesabing oath-taking. Ayan po yung report. Sabi-sabi lang sinumpa rin 456 newly at re-elected barangay officials king Florida Blanca at Sasmuan, Pampanga ngayon Lunes, November 20. Mera pating aktibidad nung nuka rin formal ng bisyaging karelang pangako king karelang pamanungkulan king Laos Group Event Center king syudad San Fernando. Penimuna ng dating presidente at 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo in oath-taking ceremony. Pamisan metong naman ng NASA at pengakura ni Florida Blanca Mayor Darwin Manalansaan at Sasmuan Mayor Catalina Cabrera. Bistaman ero kaalyado ng aliwang limput a barangay officials. Pati-pati ang paglalaway ko rin at pasap tamo. Lalo-lalo na karikan ng barangay. Balo mo na ako man. Pati-pati lalaway ko rin at saka itang proyekto, di rin ang tanong man. Anya, ngayon masyala rin Florida Blanca huling bawat kapitan, barangay Kagawad, OSK, tulinapit lang rin ka na ako, alam may papakarini. Pare-pare ula ka na ako. Pamisan may itong animburi ko karela, may itapin sabi ka nandin. Ela pwedeng gampangila ka na ako o kung ka na akula. Kaya kasing nikit ko karela, uling may makisan may itong langini pa. Ala na maging problema karela. Sabi napin man, pilan laretang tandati at lula, siyam larem bayo. Hanggang bayo lareti balo ko, uli nga kakiteng obra ko na para king karing kabalen ko. Nganya balo ko na makiabelo, makiyagum laki kami. Bangka nito, metong kami mo. Dagdag na pang Cabrera, makasadyayang sumawap ka rin sa blang barangay officials bang lakwas Manawa ang pamibiyabiyada rin karelang sasakupan. Inagkat na larin ng mayora rin opisyales ang manyawad sa king Ginoo. Dela ko itang kasalpantayanan kaya nga pong Ginoo bangan to. Lamang-mislead. Laging ba kagising do, yang lagi do, mga dila pa bangka nito. Maging mayos nga ningega na gano'n. Ya kasi utumindar lang kung lagi. Anya... Kayong pakrandam, kay puso ko, pang pagpalayan na ako, ulimping laging yung priority ko. Inamon na mo rin Cabrera Reni at Apataan, huigitan pa ang megi serbisyo na rempelitan ng opisyalis ng kare-karelang barangay. Bang apatunayan ng karelang pangako, inyang panaw na ng kampanya. Samantala, pinabili na ring Representative Macapagal Arroyo ng barangay officials, amisan metong at iwasan ng mialiwang emayap at dapat. Isanabi ng Darwin, anti-corruption, kontra droga, malinis yung balen. Then kanito naman, kaya naman king Sasmuan, malasakit. Ali mo ding meeting, nunay obra. Kaya ba't ating pang sinabi ng daramdaman nyo ding tao? So, pisasan metong. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, at ang pusong makabalin.
At tabayanan, king pa magbalik na ning balen at balita. Mayayaliwang Christmas theme parks at festivals. Munyelang siglaking turismo na ning Central Luzon, agpangking DOT Region 3. Regional government agencies kaya Central Luzon, miligligan laking pamanerak at pamangawang parol. Kay pumama ko magbalik pa yung balen at balita. Makatuto kayo pa rin kay balen at balita. Sinimula na po nitong linggo sa Clark, Pampanga ang 6th Tilapia Congress na pinangunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Dito dinalakay ang iba't ibang inobasyon upang higit na mapalago ang tilapia production sa bansa. May balita si JM De Jesus. Isa ang tilapia sa mga fastest growing aquaculture commodity sa buong mundo ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Malaki rin ang ambag ng Pilipinas sa global tilapia production. Taong 2021, 4.80% ng kabuang produksyon ng tilapia sa mundo ang nanggaling sa bansa. Dahilan para maging top 6 major producer ito. Gayunpaman, nahaharap pa rin daw sa iba't ibang hamon ng industriya ng pagtitilapia sa Pilipinas, kaya mahalaga ang pagtutulungan ng pribado at pampublikong sektor. Kaugnay nito, muling idinaos ang National Tilapia Congress sa Clark Freeport Zone itong linggo, November 19, at tatagal hanggang Martes, November 21. Pinangunahan ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Dapat inclusive yung progress na mangyayari sa industriya, no? Lahat ng mga tao na involved doon sa value chain ay kailangan umunlad din sila kasabay ng pag-unlad ng industriya. So mga maliliit na fish farmers man yan, mga nagsisimula pa lamang, dapat makasabay sila sa pag-akat ng industriya. Layo ng National Tilapia Congress na talakayin ng iba't ibang inobasyon para higit na mapalago ang tilapia industry. Inilatag din dito ang roadmap kung saan makikita mga plano ng Department of Agriculture at BFAR sa mga susunod na taon upang masiguro ang produksyon ng tilapia. Ang roadmap ng tilapia industry ay naka-anchor on the value chain approach, no?
Ibig sabihin, from the point of production to marketing, then to post-harvest, magkakarugtong siya. So lahat ng aspeto ng production, for example, the availability of fingerlings, and also pagdating naman sa reduction of cost in terms of production. So lahat po ito ay i-address ng ating roadmap up to the point na kailangan mas ma-market natin yung tilapia and maging mas globally competitive ito in terms of quality, and the industry is able to comply with the market requirements. Samantala, nangunguna naman ng Central Luzon sa may pinakamalaking ambag ng tilapia sa bansa, dahilan para hirangin itong Tilapia Capital of the Philippines. 52% ang ambag ng Central Luzon sa tilapia production sa bansa at 80% dito ay nanggagaling sa probinsya ng Pampanga. So ganun na kalaki ang role at ang kontribusyon ng Region 3 pagdating sa tilapia. And our produce are being of course transported to different regions as far as Region 5, and ang ating mga regular customers naman yan yung mga landlocked na mga regions like yung CAR, and of course yung Region 2, Region 1. Region 1 kasi ang marami sila bangos. Though ang Region 3, pangalawa rin naman sa bangos, no? So marami tayo. Bukod sa mismong isda, marami rin mga iba't ibang produktong gawa sa tilapia ay pinagmamalaki ng Central Luzon, gaya na lamang ng tilapia ice cream na makikita sa National Tilapia Exhibit. Isa sa mga innovations dito yung nakita nyo yung tilapia ice cream. No, it's product of CLSU at masarap siya. No, masarap. Available siya sa CLSU. And I guess there are branches na kanilang naitayo na. And aside from ice cream kasi, once a year during Fish Conservation Week, meron kaming pa-contest sa pag-develop ng mga products. And one of the na-develop, yung marami yung bagong na tilapia, yung meron din mga tilapia na ginagawang longganisa. So marami na siyang produkto. May mga programa rin ng BIFAR Region 3 upang makatulong sa national roadmap na inilatag. At ang ginagawa natin sa BIFAR, lalong-lalo sa Region 3, enabler tayo eh. So tinatry natin na i-assist yung sector sa marketing, sa movement, and of course even interventions ng mga iba mga facilities, mga equipments like yung ating bakulingling, namigay tayo para gumalaw ang isda natin. And even we even have a aside from the training sa post-harvest, yung value adding, meron din tayong facility na pwede nilang gamitin para yung mga excess nilang isda ay hindi masira at maging kapaki-pakinabang in different form. Asahan naman daw na magiging supisyente ang supply ng tilapia hanggang 2025 at marami pa raw mga produkto na magagawa gamit ang nasabing isda bilang pangunahing ingredient. Kasama si Johnny Coronel, JM De Jesus, CLTV 36 News. Paskong Pasko na taga nakaremyalo ang opisina, King Diosdado Macapagal Government Center, kaya King Syudad na ning San Fernando. Anya pa mo pong Biyernes, miligligan laking pamanerak at pamangawang parol ding empleyado da remyalo ang Regional Government Agency SCETI at imong partina ning Giant Lantern Festival 2023. Magbalik po yung JM De Jesus para king report. Pasibayo lang pepakit talento at creativity ding talapagobra karimiyaya liwang Regional Government Agency SCETI Central Luzon anyang Biyernes November 17. Walo lang ahensya rin Mikiabe kin Lantern Making Contest sa partina pamuri ng Giant Lantern Festival 2023 activities. Kalupan na ng Interagency Facade Christmas Decoration Competition, makatukiya naman ang ligligan parul kin temang Anti-Violence Against Women and Children theme. Kayabe karing agency sa Mikiabe kin Lantern Making Contest in Bureau of Fire Protection, Cooperative Development Authority, Department of Education, Department of Science and Technology, National Housing Authority, Overseas Workers Welfare Administration, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ampong Department of the Interior Local Government. Kaya kalang karing participants, ginamit lang recycled materials.
Ikuha na ng NHA yung first place in lantern making competition. First runner-up naman ng Cooperative Development Authority at second runner-up yung BJMP. Nidinala naman special awards ng Miyayaliwang Parul Abipaslag. Bukod naman kay Ligang Parul, pepakitla naman galingan king Interagency Dance Competition ding empleyado da rin Samar Regional Government Agency at talaga namang kebiliban daring Menalbet organizers. Bilib ko, dininan din talagang panahon hanggang magobrala kahit nga Monday to Friday, may kapag-practice lang masalese. Gana-gana, biyasala at may perform lang masalese. Sampo yung nakintera ka ng Bureau of Fire Protection Region 3, second place naman ng DILG Region 3, kabang third place ay DepEd Central Luzon. Salamat naman ng Giant Lantern Festival Committee ka rin ahensyang Mikiabe. Thank you very much kareng participants ne. Gana-gana actually consider talang winners. Uling mga santing lareng parul at biyasa lang tinera kareng participants. At deng decorations na sabi napin may sala yung Pasibayo in Government Center. Sana kayong Pasibayo dakala pa rin Makiabe balong lalong saya in Government Center. Antabayanan lamo naman kanureng aliwa pang aktibidad na karelang inadya bayo pa yung December 16. Ang main competition at pamagumpisa na ng Giant Lantern Festival proper. Yes, at intamong inter-village competition, at intamo rin inter-school competition. Dakala pang activities sa Makalinya ngayon November hanggang December. Before itang mismong festival December 16, dakalang Makalinyang activities ng Giant Lantern Festival 2023. Ayal benyang living Giant Lantern Festival 2023 King Robinson Star Mills ki December 16 alas 6 ning bengi. Nung yaw kami punta king venue, pwede yung albenking CLTV 36. Kaya bay Johnny Coronel, yakoy kaya kayong talasuyo y JM Jesus, ating pusong makabalen. Linsad dering mi kakapatad David, ang librong Bale Pinaud, A Diary of Family Memories, keng pisamban betis sa niyang Domingo, November 19. Tungkulay ni kareng mialawang storya ng karelang pamilya at pamamya puge, kareng karelang pengari. Kaya ba kareng sinulat king libro i Bishop Ambo David, Professor Randy David, at denga duwada pang kapatad, ari Nestor at David. Mamalita po'y Felix Barrios. Kilala yung Barangay Betis keng Guagua, Pampanga, ang timong lugar. Nung nuka rin lang magagawa rin mga santing furniture. Mayakit yan namang Kenny ang St. James the Apostle Parish Church, Aawsandang Sistine Chapel of the Philippines. Kenny yan naman pakatalaka ding Bale Pinaud o yung ancestral home daring pamilya David. Nung nuka rin lang meragul deng 13 mikakapatad. Metanakan lang pamilya ring David, dibat keng Betis Guagua. At inang meging sociology professor, obispo, arkitekto, engineer, abogado, at pintor karela, ating Bale Pinaud. Yakan no basta bale. Nune, metong yan naman saki, kareng-karelang istorya ang timong pamilya. Anya naman linsad dering mikakapatad David, ang librong Bale Pinaud, A Diary of Family Memories, kimpisamban Betis, anyan Domingo, November 19. May gumpisayin, pamikatagon keng metong amisa, apeni muna na ning metong kareng mikakapatad David, ay Bishop Pablo Virgilio David o Bishop Ambo. I-Bishop Ambo ang kasalungsungang bishop na ning Caloocan at presidente na ning Catholic Bishop Conference of the Philippines. It is not just a repository of our tangible heritage. It houses our intangible heritage, our childhood memories, our family rituals and traditions. It is, as Kuya Randy said, a living diary of our family. It is what keeps all of us firmly rooted in our beloved Betis. Kaya benong sinulat Bishop Ambo king librong Bale Pinaud, deng at luna pang kapatad, ari Professor Randy David na ning University of the Philippines. Nestor, ating karelang bunso ay David. Paralan demo naman kanoing libro, bang mangmiepuge, kareng-karelang pengari ari Pedro at Bienvenida. The book that we are launching today is a hodgepodge of reflections and memories about our family, about our community, about the province itself, about this church. An attempt to capture in words and pictures what it was like to belong to it and the house that we called our home. 5 stories I contributed in the form of a poem
written in Kapampangan. And so na-realize ko na ang purpose ko pala dito sa Ballet Pinaud is to be the bridge to the next generation. Agpangkin journalist ay Cara David, memiyayang leksyon tungkol kay kasaysayan at biya pamilya ang librong Ballet Pinaud. Anak ng Professor Randy David, Cara. Bawat bahay na nililikha natin, na tinatayo natin, ito ay connection natin sa nakaraan. Ito ay pamana sa atin ng ating mga magulang. So, sa lahat po ng mga Pilipino, mga Kapampangan na nakikinig sa akin ngayon, sana po maging inspirasyon po itong libro na Ballet Pinaud para mas pahalagahan natin yung ating mga tahanan dahil ito po ay lugar ng ating mga kasaysayan, ng ating pagkatao, ng ating nakaraan at patutunguhan. So, pahalagahan po natin ang ating pamilya at ang ating kasaysayan. Samantala, present naman ken book launch Archbishop Florentino Lavarias ning Archdiocese of San Fernando at deng aliwara pang kakaluguran at kamag-anak ring pamilya David. Malyari ang salwan ning libro yung Ballet Pinaud, A Diary of Family Memories, king online selling platform ang Lazada. Ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Barrios, ating pusong makabalen. Aben rin, day mga regular balita ang kinalap ng kakatamong news team. King lagyo na po ng mabilog as CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.